Okay, wow. Well, thank you for meeting with me today. So I explained with the help of Dawa, I explained to Gela the purpose of the video of trying to sort of look at the names in the show Avatar: The Last Airbender to see the connection to Sherpa culture. So I have a list of names that I was hoping we could go through to see if which ones are found in the Sherpa culture and which ones aren't. So if we could, I believe you have a copy, and yes. You want me to just read them out, or? I can do that. Okay, so before we head on to the name list, I think it will be helpful to give a bit of a background about how Sherpa culture is linked to the Tibetan, like in terms of the context, in terms of the religion, or in terms of the script that we use. Yeah, that'd be perfect. That'd be good? Yeah. Okay, because I think it will be helpful in for sure. Okay. Yeah. So, हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो नामहरूदेखि लिएर हाम्रो कल्चरहरू धेरै टिबेटनसँग म्याच गर्छ नि। हजुर। त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भनिदिनु न। अब यसमा अलिकति यसमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो शेर्पाको जुन पनि अब भाषादेखि धर्मदेखि कल्चरदेखि चलचलन जे पनि अहिले टिबेटसँग धेरै म्याचिङ छ। म्याचिङ हुने कारण के थियो भनेदेखि हाम्रो जुन पनि के अरे शेर्पाको पहिले कहाँबाट सुरु भयो, कसरी हाम्रो शेर्पा सुरुमा कसरी आयो भनेर हामीले खोजी गर्दाखेरि के अरे हाम्रो शेर्पाको खेम्बो एउटा साङ्गे तेन्जिङ भन्छ, सेलो हो, गुम्बाको गुरु हो। उहाँले पहिले लेख्नु भएकोमा हाम्रो शेर्पाको जात चाहिँ कहाँबाट सुरुमा कहाँबाट आएको भनेर सुरु गर्दाखेरि टिबेटबाट आएको हो अरे। अब टिबेटमा पनि धेरै ठाउँ छ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि खामबाट आएको अरे, लोअर टिबेट। खाममा पनि धेरै ठाउँ छ, त्यो माध्यममा कहाँबाट आएको भन्दाखेरि सल्मोगाङ भन्छ, त्यो एरियाबाट आएको अरे, सल्मोगाङ भन्छ, सल्मोगाङ गाङ भन्छ, गाउँमा ढाडा नाम छ। अनि सल्मोगाङमा पनि धेरै जातको बासिन्दाहरू छ, त्यो माध्यम कुन जातमा आएको भन्दाखेरि मियाकको जातबाट छुटेको हो अरे। अनि जब हाम्रो शेर्पाहरू सुरुमा खामबाट आउने कारण के थियो भनेदेखि एकचोटि चाहिँ त्यो के अरे टिबेटन मियाक राजा र जेङ्गिस खान भनेको मङ्गोलियाको राजा हो के हो, उनी दुई त्यो फाइट पर्दैछ। फाइट पर्दाखेरि के अरे अहिले टिबेट त्यो हारेर मियाक राजा लगायत उहाँहरू टिम एउटा मियाकबाट त्यो समुगाबाट भाग्दै 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 आएर माथि खामबाट सेन्ट्रल टिबेटमा पुगेछ। सेन्ट्रल टिबेटमा पुगेर त्यहाँ थिङ्री भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलमोस्ट त्यहाँ चाहिँ 2 वर्ष होइन कि 200 वर्ष बसेको अरे। 200 वर्ष त्यहाँ थिङ्रीमा बसेको अरे। त्यहाँ बस्दाखेरि पछि चाहिँ पहिल्यैदेखि थिङ्रीमा बसेको बासिन्दा र पछि नयाँ खामबाट आएको नयाँ थपेको त्यो खाम्बाहरू पछि डिस्कस परेर नमिल्दाखेरि त्यो खाम्बाहरू त्यहाँ थिङ्रीबाट पनि निस्केर अरू कुनै ठाउँमा जाने अवस्था पुग्यो अरे। अनि त्यहाँ अब अरू ठाउँमा कहाँ जाउँ भनेर खोजी गर्दाखेरि अनि खुम्बु नङबिला भन्छ, नङबिला काटेर अनि खुम्बु क्षेत्रमा पुग्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम क्वाइट प्लेस, कुनैले कन्ट्रोल नगरेको। अनि राम्रो ठाउँ त्यहाँ खोजी गरेर त्यहाँ पाउँदाखेरि 1-2जनालाई पत्ता लाग्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै यहाँ पो ठाउँ राम्रो रहेछ भनेर आउँदै आउँदै जाने गरेर पछि चाहिँ हाम्रो के अरे माथि खुम्बु चाहिँ अनि शेर्पाको भ्याली भएको कारण त्यो रहेछ। अब अहिलेको हिसाबले अलमोस्ट अब 500 वर्ष पहिले। अनि अब यति कुरा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुहोस्, पहिला शेर्पा कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ। हजुर। So according to him, Sangye Guru, so it's Sangye Tenzing Guru was one of the previous teachers, and so how he's
like how he has translated about like how the Sherpa community came to be in the mountains of Nepal. Right now, the political boundary of Nepal was that Sherpas like were originated like in the Tibetan region, right? Like a lot of our ancestry ties back to that region. And then even within Tibet, Tibet is really big. So even within Tibet, there's a place called Kham, which is in the lower Tibet. And even within the lower Tibet, there's a lot of different ethnic groups. And so there's a very particular mountain, Salmokhan. 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 Gang. Salmokhan. So there is a particular place. It's basically like a hill where there is this ethnic group called Minyako. Minyak. So that particular ethnic group had a king, and then they were actually like having a lot of like political wars and stuff like that. This is during the Genghis Khan period. Okay. So he was having war with the Genghis Khan, and then they lost. So what they did was they moved towards the central Tibet, because they had to give up because they were from the lower Tibet, but they had to like give up the region once they were having political wars. So he went towards central Tibet. But with the previous political leaders, who were like previous ethnic groups, basically, they started having a lot of issues over the 200 years that they started like living in that region. So what they did was they moved lower towards like Mount Everest region, right? Right now, the Mount Everest region. So they moved towards Khumbu Valley, and then they thought that that place was really good, and it was uninhabited. And this was 500 years ago, and that's how they came to like situate themselves in that region, and then like start building community there. Okay. Yeah. So this is the ancestral background. Oh, okay. Thank you. That's really interesting. So I have a follow up, if that's fine. Yeah. So हाम्रो Tibetan religion र Sherpa को हाम्रो culture को background को connection चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अब मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि जुन हाम्रो शेर्पाको कल्चर छ, धर्म छ, सबै टिबेटसँग जोडेको पाइन्छ। कारण किन भनेदेखि हाम्रो पुर्खा बाबुबाजे नै टिबेटबाट आएको हो। हिस्टोरी अनुसार गर्दाखेरि सबै कुरा त्यहाँबाट जोड्छ। अब जस्तै अहिले तपाईँ धर्म भयो, खाने भयो, अब बिहेदेखि अब जुन कुरा पनि भाषादेखि सबै अब टिबेटबाट आएको कारणले टिबेटसँगै जोड्छ। अनि अब कुनै चाहिँ टिबेटबाट हामी छुटेर धेरै समय भएको कारणले कुनै हल्का फरक पर्न सक्छ। तर हामीले यो कारणहरू खोजी गर्दाखेरि अरू देशमा खोज्ने होइन, हामीले सिधा टिबेटमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै अब तपाईँ शेर्पाले अहिले नेपाली बोल्छ भने नेपालीसँग जोड्यो, इङ्ग्लिस बोल्यो भने इङ्ग्लिससँग जोड्यो। तर शेर्पाको प्योर भाषा खोजी गर्ने हो भनेदेखि टिबेटमै खोज्नुपर्छ। किनभने हाम्रो मेन अब के अरे बाटो त्यहाँबाट छुटेको हो नि। So yeah, just given the ancestral background with the Tibet, like the region, that's why like a lot of the cultures and a lot of the religion, everything is shared. So there might be some differences given how like they have adapted to local conditions. Yeah. Like once they started moving more towards the political boundary of Nepal, they just started associating more with different things in Nepal. Yeah. But like in terms of the language, the written language, in terms of like the customs and traditions and almost everything is like the same. Okay. Similar at least. Okay. Yeah.